wena ndoda lo sekhishini yabo lona shuthi naye iyayizwa le nto engiyizwa ngithi mina hayi bo ndoda sengivukile mina nami angazi ukuthi kwenzakalani ngale yabo. Ayi evukeke lo mjida sihambe nakhona ukuhamba kwethu sihamba nje sithule akekho ukukhulumisa umuntu shobile manje sihambe sinyonyo mazithi siyafica laphana nangu ugogo mfethu yabo uyashanela la logogo and futhi into kuyasolisa nje uvalo kwathi aluseke ayishuthi-ke mfethu-ke sishobozele sangena-ke endlini yalo mjida-ke yabo lonto and siyasaba manje sisaba ngisho ukumemeza asazi somemeza asazi sokwenza kanjani yebo lonto. And inkosi yami lo wagogo wayekade esenzela into azenzela yona uyezwa ukuthi ubhizi khala amaglasi manje-ke khala amabhodwe yabo nje mfethu kuhle komuntu nje uyabo ukuthi ubhizi nje yabo lonto ngoba phela vele laphana thina indlu zangena endlini yayivele nje inesethi yonke asifikanga nambheda asifikanga nalutho kwakukhomba ukuthi la ukhona umuntu wayekade ehlala khona yayibona lonto. Ngikutshela ukuthi mfethu kwashwabana inwele sajuluka